Maya payabak po, brothers and sisters. Yabetala king misang idi ding makatuking intentions. Kapasalamatan dari Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Arlen Gonzalez, Arvin Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Freddy and Ferla Pacho, Jean and Alex David, Iris Shabut, Johnny Joseph and Maro Facho, Blessy Mira Canlas, Henry and Lovely Canlas, Roland and Gloria Feliciano, Dan Ison and family, Rosa Canlas and family, Cesar Manluntang and family, Neil Santos and family, Jefferson Santos and family, Devi Ann Santos, Jiwin Ficar, Eloisa Vasco and family, Pacho Motorfarks, Romeo Pacho, Jesus Balinget, Tanueco and Enriquez family. Para king kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Car Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas, Gerald Sibayan, Gemily Tiksay, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Joanna Santos, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Basilia Kostowski, Nicolaos Kostowski, Yu Chimbian, Yolanda Yu, Amelia and Therese, Arnida and Amira, Adelia Sunga, Arthur Wilkerson, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dison and family, Josephine Guevara Gozon, Christina Cheryl Pinpin, Biena Santiago, Claire Rice Tolentino and family, Stephanie Fuller, Stephen Fuller Sr., Stephen Fuller Jr., Eloisa Basco and family, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Rogie Enriquez, Abel Tanueco, Raymond Arcilia, May Sunido and family, Corazon Cuellar and family, Alice Eugenio, Vicky Aguilar and family, Edith and Yuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family. Para king malagwang kapaldanan dari Freddy Facho, Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Gloria Deirit Capuno, William Aguilar, Jamie Ann Puno, Florentino Aizon, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Alma Layug, Teddy Alfonso, Wilma Fuson, Joanna Malbug, Vilen Malbug. Para king safe travel ng Giancarlo Navarro, Carolina Navarro, Ignacio Navarro, Teopanis Abarquez, Cabalen Aerox Club. Panganitala ring kaladwada de Raymond Ernio, Gan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin,
Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Thomas Samaniego, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosenda de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Harold Thomas Len Jr., Benedicto Pen, Marcos Pen, Ropino Santos, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalam, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalam, Anastasio and Loretta Macabali, Maria Figueroa, Florencia Roberta Rogelio, Danilo Yusi, Jan Anthony Yusi, Pablo Ong, Catalina Navarro, Lucas Sanchez, Rostico Serrano, Dominador Jose Jr., Anunciacion Jocelyn, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Efren Enriquez, Janel Cassidy Fernandez, Roger Capati, Aurelia Bantug, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bong Dungka, Romel Nava, Simeon and Eulalia Enriquez, mga di tala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Jonathan Bartolome. Ning iba po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimoren. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugudtang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Yagkastangin miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos ang mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang Anghelang Ponsanto, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, aginutam. Ing Diyos, mayupayin tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alananga. Amen.
Manalangin tamo. O ipaning katimawan at kaligtasan, pakiramdaman mo ing panalangin ding kinabus ning pamaylasan ning kekang anak. Kapamilatan mo, mikabye kesada, kambe mo, mikatula kesanang alanangga. Itiadwan mi, king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng dapat daring apostol. Kapatid ko, palipi ng Abraham at ikon sablang pagano keti, ang makitakot kin Diyos, kaya katamo mipabal iting balita ning kaligtasan. Uling din tao Jerusalem, ampon din karelang mamuntukan, era balo, kinya ing talapagligtas, ni era atalastas dik amano daring propeta, ang mababasa kimbalang aldo sabat. Makanyan man, ila mismo ring may kapatuto, king ula ring propeta, king kapamilataning pamakamatera kang Jesus. Bistaman elamen nakit nanumang matulit para isaldak de kaya, ing atul akamatayan. Inawda kang Pilato, ing ipapatene. Kay batdang ato parang insablang inula ring kasulatan, tungkol kang Jesus, hildas de king krus at binili re king metong akutkutan. Dapat pepasubyaning menin Diyos at emu misa na aldo, ngune maralas. Pepakit siya karetang kayabe abe ng linibot manibat Galilea, angga Jerusalem. Ilang ring kayang pekasaksi karing memalen ning Israel, at ngini atikeketi ban iyatad ni kayo ing mayap abalita. Itampe nga ako ng daptanin Diyos karing kaya katampi pumpunan. Nginiti parana na kaya katamo naging palipira king pamamilatan. Nimpami pasubli ng mebyen kang Jesus. Anti mo ing makasulat king kadwang dalit. Ika anak da ka king aldoyti naging igpa mo ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Anak da ka, igpamo ko manibat ngini. Anak da ka, igpamo ko manibat ngeni. King Sion abundok kong banal, ing ari sari kong sidya, karing keliklok. Nga na naman ing aring pinili na, kakong iapse utos ning Ginoo. Inampunda ka, king aldoyti, igpamo ko manibat ngeni. Anak da ka, igpamo ko manibat ngeni. Manyawad ka at ibiye ko sablang bansaman amana mo, pati na ring sikotin ning yato, iyabe mo langan king bandi mo. Kambering set kong bakal, kaya kalang pamaluan at kaya kalang pamalbalan ang tingkuran. Anak da ka, igpamo ko manibat ngeni. Inya ikong ari, magpakabiyasa kayo, mingat ko ngan pamuntok ning yato. Ing ginusuiwan niya't pitakutan, tumula kayo at manigalgal, anak na kaya kayang suiwan. Anak da ka, igpamo ko manibat ngeni. Parangalan taya ing mayap abalita. Kristo kailangan niyang dumalan kasakitan at mibangon iba't king kamatayan. Bayo ya lumog king keyang ligaya.
Inginu manatili kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pamamasaking mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Nga nang sinabing Jesus karing kayang alagad, eko sukat mababalisa, maniwala kayo king Diyos at maniwala kayo naman kanako. Ating dakalakwarto king balenang ipaku, nung emo makanyan, eko sabyan iti kaya kayo. Makoko ban misadyang lugar para kaya kayo. At nung miras na ako at may kapagsadyang lugar para kaya kayo, mibalik kong pasibayo keti at itukira kayo ban nung nuko ka rin kayo naman. At abalo yun ing dalan papunta king pupuntalan ko. Nga nang tumas kaya, Ginoo, may man balo nung nukamunta, makanarmiyang balo ing dalan. Pekibat ng Jesus kaya, ako ing dalan, ing katutuan, at ing biye. Alang malyaring miras king ipa, nunemo king kapamilatan ko. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayap abak ko kaya kayo. Kumusta na po? Mag 4 years na ako bilang parish priest kening Santa Teresita na parish. Nung ako mo po mi assign ken, kaya po balo ing parokyang yan. Mi bangal ako po Angeles, taga-Angeles ko mo po. Pero kaya baling Santa Teresita Parish. 35 years old na ako po. Mukha niya ko lawe. Sige po, 53 years old na ako po. Pero 53 years, kaya po balo. Adyang, nung ako mo assign ken kaya po balo ing Hensonville, Malabanyas. Ako po balo rin paluba lugar. Imbalo ko mo din dadalanan da rin papaserong jeep. Kaya ni po Angeles, Kabat Mabalakat. Ang kamabalakat po, uling ating ko may pinsan ka rin. Deta mo po rin balo kundalan. Kaya nang may assign ko, sabi ko, kailangan abalo kaya nung ka rin yung parokyang ini. At ko pong pikot nanan. Kabat sabi na, ay hamong, simpliya mo yan, nana. Lampas siya Philippine Rabbit Terminal. Bus terminal. Lampas siya ka rin, nana. Kabat, mag-left ka. Sige. Minta ko po, nang limpasan ko na po yung bus terminal yung Philippine Rabbit, dakal kanto. Sabi ko, saan ka rin yung kanto? So, mag-left. Linod ko po. Sabi ko naman, nung maraguling pisamban kayo lawen ko lang mo rin kanto, akit ke. So, durot ko po ka rin. LNW ya po palaitan Sabi, mangutan ka rin tao, then naman po kukunan ko, sabi, kami taga Kenny, mamalengki kami mo, uling pampangya po. Diyos ko, napong gawa ko, megways ko. So, megways ko, siyempre uling atsuko po pampang, ing ibiyan na pundalan, itang shortcut. At nang tukyang kaya pitandalan, palop ko po ka rin iskinita. Sabi ko, mali ways, ako, mali. So, balik ko po manita, mitakit ang medyo, itang main road. Kapag kanita, megways ko pa si Bayo, dela na ako, kaya tang papunta Santa Teresita Elementary School. So, diretso, mag-right. Kabat ikit kaya pinpisamban. Sabi, Kenya pala. Diyos ko, kaliblib na naman pala nini. Uling pintandalan, tiro ng ways. Kabat namuli na ako po, may ways kung pa si Bayo. Yung ka na akong destination, Holy Rosary Parish. Uling balo ko na yung po kanita. Bali po na ako lang dela. Sabi na, diretso, kabat mag-right. Kalwal ko po, Diyos ko, crossing. Sabi ko, no sinabi ng crossing niya mo, di balo ko king crossing, karikalungob. Di ba, makanyin niya mo kasimple. Pero itapagpikit na ako, sinabi na, kay ba't na ning Philippine Rabbit Bus Terminal. Na naman sinabing, kay ba't nanita, malaut-laut siya pambagya. Nung sinabi ng Aling Lusing, sisigan. Di ba? Diyos ko, deta po retang landmarks na dapat sinabi na ka na ako. Pero ngayon po, balo ko na po yung Santa Teresita Parish. Wapi naman. Kasi ako ang God make ways. Kaya po linawe yung lugar. No sanang linawe ako kasi po iting gagawan ko ngayon expand kitang map, nanla pa rin ang alternate routes. Banta, nung ating pang shortcut, mas mabilis kumiras. Eta mo po puring madilili.
And bakit na makaiwas tamo? Kene, pinitang mag-ingat tamo. Para maiwasan ang pagkaligaw, pag-aralan yung mapa. Magtanong-tanong sa tamang tao. Ne? Maliyapit ang taong kitnan ko, yan po biyasa may instruction. Tapos magmasid din kapag naghahanap tayo ng palatandanan. Kaya pindeta po rin importante, landmarks. Nanlaran sikat na lugar na patse sinabi ni kentao, aturo ni kagad. Kapat nung atsuna ka man, kareng aliwan lugar, karatula. Detan this way. Yan. Pero ang kailangan unang tanong, no ka rin kawari dapat munta? O no ka rin kawari bisang munta? Meron pong isang misis, no? Nabigla siya. Kasi bigla yan minuli ang asawa na. Dati-rati late siyang mumuli. Kapat sabi ni misis, himala. Nandito ka na kagad. Tapos sabi ng mister, sinusunod ko lang yung sinabi ng boss ko. Ano ba sabi ng boss mo sa'yo? Sabi niya sa akin, go to hell! Kaya eto, umuwi ako. Yan. Impyerno ya paling balita. Pero, etaya po rin impyerno. No kartabi sa munta, bisata munta heaven. At yan po yung sasabihan na ng ginuta mo. Sabi na, muli ko, king ipana, king bale ng ipa ko. Kabat, itukida ko ka rin. Kabat, ito masabi na, Gino, no ka rin yita. Ito ruming dalan. Bangat balumi, nung no ka rin kami munta. Kapapin naman, itong mumuna yung dapat gawan. No ka rin kawari bisang munta. Yan pong summer. No ka rin po bisang munta. Hari nga alwa po. O mag-beach. Yan, beach. No ka rin beach. Dakal pong beach kiyan Boracay. O ito yung dapat identify mo pa. No ka rin kabisang munta. Kasi, putambalo mo na no ka rin kabisang munta, plano mo na, numanano kang miras ka rin. Mana kung bisang miras Boracay, pwede kong matipid, roll in, roll out. Magbas ka pa, kapag kayong Batangas Terminal, isakya pa yung basyo, kapag magkaya kayo, mag-travel kayo, miras ko Mindoro, etc. Mani tayo po. Or, magbarko kayo. Mas makuya dyan po itang travel time na nita. Or, mag-aeroplano. Mas mabilis ita. Pero nung kulang ko budget, pwede po lakaran. Yan. Pwede naman talaga. Pero malambat, mayari ni summer, bayo ka miras ka rin. Pero miras ka pa mo rin. Ito yung importante. Miras ka. Kasi, ina-identify mo na nung ka rin kabisang munta. Nung ka rin kabisang munta, ring alaga na ning ginuta mo, bale ng ipada. Kaya nga nang ginuta mo, mangutang kayo. Nung ka rin tandalan. Ako yung dalan, ing katutuan at ing biye. Alam makapunta, king ipa, nune, king kapamilatan ko. So, nung bisa tamiras heaven, linitok yan, Jesus. May isang teacher, sa mga estudyante, tinanong niya, sino gusto makapunta ng heaven? At nagtaasan lahat ng mga estudyante. Maliban kay Tony. Napansin ng teacher, sabi niya, Tony, nakatas lahat sila ng kamay. Ikaw, ayaw mong sumama sa heaven? Ayaw mong makapunta ng heaven? Gusto po. Ba't di ka nagtaas ng kamay? Tanong ko lang po, magtatagal po ba tayo doon? Kasi baka hanapin ako ng nanay ko. Kayo po, gusto niyo makapunta ng heaven? Oo daw. Ngayon na po. Ali pa mga. Pero bisa tamiras heaven. Mga nantamiras heaven, nano ka ning panabilin da, ba tamiras taban wa? Kasi may consequence yung ginagawa natin. Nung may pakakayap ka, miras ka, banwa. Pati may pakakaro ka, miras ka, impyerno. Pero sana, kapag nasanta miras banwa, aliwa mo, ita mo ing miras ka rin. Noon pati rin kaluguran tamo, king di. Nanon dapat gawan? Ipairan tala, papunta king banwa. Pero yun ba'y ginagawa natin? Patayran tala, papunta king mayap. Meron pong mag-boyfriend, girlfriend. Yung babae, nandun sila sa bahay, sila lang dalawa, nung bahay ng babae. Tapos, tingin ng tingin sa relo. Tapos sabi ng boyfriend niya, ba't hindi ka mapakali? Kanina ka pa tingin sa relo. Tapos sabi niya, tandaan mo, 1 oras na lang, nandito na si daddy. Tapos sabi, ano naman ngayon? Wala naman tayong ginagawang masama. Yun nga, kung may balak ka, gawin mo na. 1 oras na lang.
Di ba nang kayo po makanyang tamo? Itapang manamuyot, karing kaparang tao bang kanita, gawang marok. Sana, nung bisa tamiras banwa, tayiran tayong balang netong kingkayapan. Manto tamong dalan papunta heaven. Naghahanap tayo ng paraan. Pero, nang kayo pipili ng tamo, itang masaguli, yung easy way. Pero ang importante, we look for the right way. At itang right way na kayo po masaguli. Easy way para magkaroon ng pera, manutang ka na mamayad. Por sabihan, manloko ka. Dengaliwa, manakola. Dengaliwa, kitang ustom paralan. Easy money. Pero, is it the right way? Ali. O kaya, patse atin pamikasundo ka rin may asawa. Naning easy way, hiwalay na lang. Pero is it the right way? Hindi. In right way, atin itang misabi kayo. Mag-compromise kayo. Ayusan nyo itang gusot, itang problema nyo. In kaya katamong gospel, papaganakana, in ustong dalan, apining dalanan ng ginutamo. Iting paralan, bata miras tamo king banwa, at akayabe tayong ipa, naning gawa ng Jesus. Ito po yung dapat kukutang. What would Jesus do? Kasi sana siya yung maging guide natin. Kasi siya ang tunay na daan. Aliwaya po yung paralan ng Kristo at paralan ng Yato. Kaya ang tawag sa atin, Christians, the followers of Christ. Talatuki naning ginutabo. Kunyari, king pamaglugod. Mo kabud lulugod. Nune, itang lugod kalupa na ning lugod ng Kristo. Mga nanuwaring lugod tamo. Sabi natin, normal mo, itang luguran mo lang itang malugod kaya ka. Detang gagawang mayap kaya ka. Pero yung ginutamo na po yung lugod na sabiana, luguran nyo pati, rin kasalang yun. Detang gagawang matsura kaya kayo. Detang mag-inflict pain kaya kayo. Is it the easy way? No. But it is the right way. O ing makanan mo ha-handle, o makanan kang mika tunay kayamanan. Sabi do, manipon ka, karimpi bandyan kaya tiking yato. Pero yung paralan ng Jesus, ali, idake yung. Gamitan nyo ini, baka nita makasawop kayo, makagawa kayong mayap. Kimpamamatawad. Manano tama matawad? Pilan beses? Di ba sabi na, yung 7 beses mo na yung petawaran, sapat na ita. Pero yung pamamatawad ng Jesus, 70 times, 7 times. Unlimited forgiveness. Nung bisa ka maging mumuna, nasabi na ng ginuta mo, magpatalwi ka. Nung bisa kang niyangat, magpakumbaba ka. Yung yato, sasabihan na, dapat ikayong tutok yanda. Pero sabi na, nung bisa kang ating tuki kaya ka, ikang magsilbi ka ring tao. O ito po yung paralan ng Jesus. Ito yung paralan banta mirastamo king ipa. At ito po yung kaya katamong dapat gawan. As followers of Christ, itang kayang dalan, paralan, katutuan, at biye. Yung kaya katantok yan. Si Jesus ang daan na dapat sundan para tayo makarating sa kanyang kaharian. Amen. Talakad ko po. Ing ginong Jesus, ya ing meging sustansya na mismo, ning biyering maniwala kaya, ring malugod at susuyo kaya. Adwan tamo ing ipagkalom na kaya katamo ing kalam ning biye. Nga tamo manalangin, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka rin talaturo ning relihiyon, kapila naman sana, makagyo karela, ing pamamiyaaral, ngunit pagsikapan ding ipakit, indalan ka rin karelang tuturo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka rin mao ka rin turong pang relihiyon, manahit la sanang meto nga mipakit karela kang Kristo, bilang imbye, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, tok ng tasa ng maging masungit king belwan,
Kang Kristo, nunibagkus mitmong tulatang irake karing aliwa ing balu tamu tungkol kayo, kapamilatan ting kaya katamong amano at dapat ipanalangin taking Ginoo. Ari nigligaya, pakirandaman mo kami. Inipuadwan tamin sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, ika ing buktong adalan, painturo king ipa. Ipakit me kaya kaming dalan, at ipaintulot mong dakal kay adalang aliwapa, king dalan ning katutuan at biye. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Madalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggapi arapanin Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo. King kaya katamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ipaming miglalang, tanggapan mo reting ayin ay iba't king kaya kang pamilya. Maging matatag kaya sana, king biya api kalumo kaya kami, at miras ke, karing king alananggang kalamapengako mo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kaya ka ante mo Yat rin. na yorem pusoy. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ing ginumi. Pupurian da kakilubos maragulat tula kaniting panaw ning pamanyubling nebye, inyang ikristo meging sakripisyo paskwal miya. Kaya dinatang ing munag ning bayong panahon, ing makabang pamagari ning pamikasala, may pupus na. Tu miring na niya yung ge, at ing tao misan pa, may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling nebye, babawi ning mabilugayato kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit din kaya kaligaya. Layon makiabi kami king alantok ng dampama miya kapurian kaya ka, at ngaming kakanta.
yakapin banalo ipa, ika, ing panibatani sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mula reting ayin king espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lupking pamaylas at kamatayan kinuha ning tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kananye. Iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga punan kinuha na yung kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyan na yung kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya ning bayo at alananggang tipan na mibubu para kaya kay para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayan. Inyangeni, gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng bebe ning anak mo. Daraon miya kaya kain tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang mi sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban pinggirap ya king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula na madi kapatid ming pepay nawa na at maninayang subling miye at isablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gaban mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala nangga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya be ng Jose kayang esposo, kaya bereng apostol at isablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kaya kaba ni panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristo kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kaya, ipang mayupayan tutukagom ning banal Espiritu. Pupuriyan dakat parang alan, manggaman king alanangga. Ngayon manalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na ng ginutang Heso Kristo.
Ikabus mo kami Ginoo, king sablang maro. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kay kang pakalulo, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. Uling O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginu, emo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me, ampong bilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginuman atili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakitaan mi kakametong tamo king kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulok king apuna ning kordero. Gino, matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyang amano mo kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maygit king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka balamuwari atsuka ka rin, at pakisametong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man ing nikawani ko keka. Amen. So
Luklok tapo para kareng announcement. Ngayon po ay unang Biyernes ng buwan. Meron po tayong second collection. Ito po ay gagamitin para sa kalinisan at kaayusan ng ating shrine. Nandito po ang mga taga Holy Rosary Paris, Pisamban, Maragul, na nagtitinda ng sabon at suka. Bumili po tayo bilang tulong sa ongoing restoration ng Pisamban, Maragul. Christ Light of the Nations, Paris, Model Community, Pio Porac, Pampanga, or mas kilala king Lagyong Tokwing, ing Paris Priest Dapo Iamong Winnie Santos. Mag-fundraising la po at manisalilang raffle ticket, tsa 100 peso. Marakal la po pagawaking parokyada. Sana po aso pantala netong mong tiket ing saluan tamo, maragul niya pong bage karela. Maraming salamat po. Panayanta lang po rin mag-second collection. Manalangin tamo. Ginuingatan mo ring linigtas mo kang Kristo. Ike sanang mikabus kapamilataning kayang pamaylasa at kamatayan, parati kay magtama sa aking kayang pamanyubling nebye. Uling ginuya, manggaman king alanangga. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At kaya ka antim orin. Manalangin tamo. O malugod aapo mamakalulu, pisyag mo kang bening banala krus, ingalang kupas sa lugod mo king balena iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapo at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldoning karelang kebaitan. Anibersaryo ning karelang kasal. Maglakbe king aliwang lugal. Ding mag-board exam. Ding masakit. Ding mikikapanamdaman. Ipagkalubi po yung kayaduan na nalalapit ding manigapo kaya kayo. At ang gapandang mit mong kapasalamatan ingkalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesening lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakada sana, ing paganak, pangako na king binyag na, ika mo kabud, ing karelang luguran at siwan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu, Pakaluluan mo kami. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umeron kayong kapayapaan ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Maya pabak po.
Iluwi